Шығарылышыбызын devam ettirəbiz. 2022 yılının 15 oktyabrından 5-ci Xalqara Cəlil Oxuları Ədəbi bəygisinə start verilən idi. Şara bütün Dünya Tatar Kongresi Tataristan Respublikası Mədəniyyət Ministerliği, Məğarif һәм Fən Ministerliği bilan birlikdə Tataristan Respublikasının Tatar xalqının milli özünçəligini saqlау 2020-2023 yıllar dövlət proqramı sıxsalarında əməlgə aşırılan. Әлеге şaradan öz xəbərçimiz Fənnur Xəsanov reportajı. Россия Федерациясының 38 төбәгеннән һәм чит илләрдән Азербайҗан, Беларусь Республикасы, Болгария, Кыргызстан, Казакстан, Үзбекстан халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенә гаризалар һәм конкурс материаллары 2022 елның 5 ноябренә кадәр барлыгы 40 меңнән артык гариза кабул ителде. Быел шигырьләр 23 телдә яңгырады. Беренче тапкыр чечен, серб һәм япон телләрендә дә эшләр каралды. Bu yıl ayırmalı olarak elbette onun statusu, geografisi kengayüde. Birinci şartta bunda etirge ola bu status halkına tül bütün dünya statusunu aldı bu yıl. Bu bizim konkursumuz. Benimce bunda geografi yağından da, katlaşışlar yağından da bu birinci şunda bizden zor kazanış diye bedeli. Jir şarı uyandı, halk da uyandı, çünkü milli uzan uyana var. Bunda bir Tatar halkına katlaşma. Demek bizden büyük kahramanımızın turmuş yolun, icat yolun, şu hesaptan şiiriyatını da bileler, öğreneler, gururlanalar. Hem elbette katlaşu bit ol bitinde maddi kızıksını bilen gene tügül, can tilegi bilen işlene. Elbette en birinci şartta benim de bu fırsattan faydalanıp bizden ballarımızga Tatar medeniyetine, sanatına, şu hesaptan şiiriyatke mehabbet urğudan salgan, şu sanat yetekçilerine, eteğinlerine rahmet eteskile. Çünkü bu balalar arasında gelecekte bizim artistlarımız, ediplerimiz, roman humanitarlar üsüp yaşaklar deyip ümitlerim. Bunda şaranın aytamışında o dünya kulem buluğu, bu indi elbette özümüzge gururluk üstü, hem cevaplık da üstü. Татарстан Республикасы Премьер-министр орынбасары, Бүтін Дүния Татар Конгресінің Милли шура рәисе Шахрази Васип Габдылғаязұлы есімінен сәлемлейм. Һәм 5-ші Җәлил укулары әдәби бәйгесенең гала концерты белән котлыйм. İskə düşürüb ütü urunlu bulur. Bəygi yıl sayın süyləm üsüşü həm nəfis söz bilən qızıqsanu, şiiri sözдің motorluğun həm axağın tıya bilü maqsadından ütkərilə. Bəygi frontavi yazışılar tırmışı həm icatı bilən qızıqsınğan şiiriyyət siyüşilər arasında ütkərilə. Benim bugün iki suyunuşum var. Birinci suyunuş o biz legendar şair, büyük şair, Герой şair Musa Celil'nin ruhun suyundurabız. Ularını көріп, suyunub yatadыran ruhu deyip şanam men. İkinciden indi Şuşa Seydaş'ның залын тутырып, şiiriyetke, sanatke, edebiyetke karşı dolu bir zal tuturam. Алар жинап балаларына қырға қойдылар. Қазыттылар шықар. Өзлері шиттен күліп, қарап тұрдылар. Мен өзім ижади кіші шиғырлар язам, прозалар язам. Һәм инде мен өзім татар тілі тәрбиешісі боларак балалар бақшасында эшлим. Бірінші тапқыр шушы бәйгегә дә үземне сынап карарга булдым. Муса Җәлилнең Вахшат дигән шигырын ятап сөйләдем. Һәм инде бу Вахшат миңа аеруча якын. Чөнки мин кичкенәдән үк мәктәптә укыганда тәнәфес вакытында буш вакытым булу белән библиотека китапханәгә кереп шушы Вахшатны елый укыйдым. Без Муса Җәлил белән икебез дә 15 февральдә туган. Һәм инде ул әлеге шагыйрь миңа аеруча якын дип әйтер идем. Финалга 836 катнашучы узды. Жюри карары нигезендә бәйгенең җиңүчеләре белгиләнде. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.